Sean todos bienvenidos a este 11º Festival Cultural en la población de Paraguaypoa. Ani rehota ya Paraguay posneho tu miraka, poro waneshi miraka nenkata ya, smekir hawatu takuaipat, puro hawachachi ranti tu wakuai, pegano horintis moro iringuatum, ayate inti watum tu wakuai, pegano hoishun wahapuriniska, mususete ya no te hapurinska tu, shkirhunenkanente tu toushka. Ani hawayas nenka ikatus na hut katawakas na ho eya tu wakuai paka tu awashi renka sutuma waush wapurero. Anasa intu wain rakas kahamuin, werahin tiskuai patu waumain pa wahira. Werahin titu wanasienkas kahamuin nohorin wehapurinska. Taya horo yeya hama horo hut katine hotu miro yaran hat kayara ho para sipo he paraka nen ho yan ho waya hor yan te hama taracham taya so yan ho waya hor wakularan titu wanik tu wakwai pakano hor moto wene wachechi renti tu wakwai pe eheti kashia acheche ran hatu nakuaipa senain tu wanasian senain tu naputara apara wayura urayu skahamun shain tu wa washira tete ya tenhat wane anaru namoi i wane anaru tamoi skahamun yaste chiru tu takuaipa kuri sumuro i hatu wa anasian tu naputara wa mio seyu wa moi ahoyan ho waya ya wayi tu wakwai paka yan ho wakut karan yan ho wasnai kot tirawakas nai ho tu yane hotu skadio tu miro poro waneshis nen hotu ya karanai waya mo ya semaju yotu in wakulin tichikutra horo wa irukaka chikutra yono ko chiku hotra huna kataspar kasputenen ka waush wapus nen waya tentitu tu ho watuhin ho wahunuis nen ho yain ho wasetin nen ho wainin nen ho warere chain nei mo urukia ya karanai te tarachan te mo uria so yan te itinti tu takwai que so yan ho taya hama ye ya sma ho nok na ho kai chi katu yene ero wetain shi weinan otras main mientras colos main mientras senaka main no shi ne oro te smaiwa ka chika kan waya mo uria pues na puta ka wapur no horin shi wo uran shi spure wane yalehe kahamu wayu way getting ti wachichi rin tu wakwai paka sne way time ting shi anan hating tu wakwai paka sputar ka wapur par tu wo sta yut kuri ka shi tu kum ka shi wapurero. De esta manera culmina el primer día del festival, con cantos, colores y pasos que alaban por sí solos. Cada escuela desfiló con orgullo, mostrando que educar desde la cultura es también un acto de resistencia. Paraguaypoa no solo celebra, recuerda, siembra y sigue caminando con la fuerza del pueblo guayo. Tena kaino wayu chika watapuna merhai waso ho tu emiraka esa yonna na ho temiraka mai makasa oro yara ko spatra yara ko shipo paraka chata cheka mo teni ni himari chen tu mahayin no con rai was kuaipa ani socia chata koren kamu ho tu ma uri so kaikatu